салом мегӯем ба ҳама он нафароне ки китобдӯст ҳастанд, китобхон ҳастанд ва ба мутолиа намудани асарҳои гуногун шавқу рағбат доранд. Ин шумораи навбатии барномаи фурӯғи субҳидоноӣ аст ки дар ҳошияи озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳидоноӣ ки бо дастгирӣ ва ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор мегардад, пешкаши шумо мегардонем. мо дар ҳар барнома мекӯшем то шуморо бо ҳунару маҳорати китобхонони наврас ки дар озмуни фурӯғи субҳидоноӣ номнавис шуданд ошно гардонем ва ин навбат мехоҳем то шуморо бо ҳунару маҳорати яке аз хонандагони муассисаи таълимии миёнаи умумии рақами 45 ноҳияи Варзоб ошно гардонем. хуб мутаваҷҷеҳ бошед. ман Латофати Носир хонандаи синфи нӯи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 45 ноҳияи Варзоб мебошам. ташаккури зиёд. Мегуфтед ки дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳидоноӣ шумо номнавис шудаед? бале. дар кадом номинатсия? номинатсияи классик. хуб дар дасти ман рӯйхати адабиёти мутолиа намудаи шумо аст ки инҷо он қадар кам ҳам нестанд. мегуфтед ки ҳамаи инро шумо дар ҳақиқат мутолиа намудаед? бале, аз оғози соли хониш то ба имрӯз ҳамаи онҳоро мутолиа намудам. яъне дар муддати 1 сол ҳа? ташаккури зиёд. мегуфтед ки шумораи онҳо ба чанд мерасад? 80. ба 80. аҳсан ба шумо. хуб ин навбат якчанде аз онҳоро барои мо номбар кунед ва пас он саволу ҷавобро оғоз мекунем. китоби аввале ки ман хондам баъде ки осиё бозмон ёддоштҳо ҳар беша гумон мабар ки холист, хамса, комден ва мадан, лайли ва маҷнун, хусрав ва ширин, насиҳат гӯш кун ҷоно, рубоёт, ғазалҳо, мактаби кӯҳна, калила ва димна, юсуф ва зулайхо, хиратномаи искандарӣ, офтоби ман, суруди сарбоз, писари ватан, гулчини ашъор, дувалоронӣ ва хизирхон. кифоя аст. яъне ба мо маълум шуд ки шумо шумораи зиёди китобҳо ва асарҳоро мутолиа намудаед ва ин навбат биёед саволу ҷавобро оғоз мекунем. хуб ин лаҳза ба чашми ман достони калила ва димна расид. мегуфтед ки онро кӣ навиштааст? муаллифи ин асар Ҳусайн Воизи Кошифӣ мебошад. хуб дар бораи он каме ба мо маълумот диҳед. ин асар ҳикоя паси ҳикоя мебошад. яъне ин асар аз мардуми ҳинд гирифта шудааст, шағол ва рӯбоҳ ки яъне дар он ҷо боз ҳама ин асар дар бораи ҳайвонҳо меравад. яъне шершоҳи ҳайвонҳо мебошад ва боз дар он ҷо дуто гов иштирок доранд ки яке аз номи онҳо Манзаба ва дигараш Шанзаба мебошад. хуб мавзӯи асосии ин достон чист? мавзӯи асосии ин достон яъне ин ду говро аз якдигар ҷудо мекунанд ва яъне Манзабаро ба назди соҳибаш мебаранд. Шанзаба бошад дар ҷангал меистад ва пояш яъне дар лой меғутад ва шер бошад яъне бо димна машварат карда истодааст дар бораи мавзӯъ. ногаҳон садои гулдурости яъне говро мешунавад. шер аз ин бошад хеле метарсад ва ба димна ишора менамояд, мегӯяд ки ин садои чӣ буд. баъд димна дар ҷавоб мегӯяд ки шумо ғамгин нашавед, ман дарҳол ба шумо ин садоро ёфта меорам. ва баъд димна ба ҷангал меояд, мебинад ки ин садои яъне гов аст ва яъне бо гов маслиҳат мепурсад ва вақте ки говро димна ба назди шоҳ яъне шер меорад, яъне шоҳ аз гов хеле хушаш меояд ва ӯро маслиҳатчии худ медонад. ташаккури зиёд. асар бо чӣ меанҷомад? асар яъне димна дар охир говро ба қатл мерасонад. сабаб аз ба қатл расонидани гов дар чӣ буд? яъне ки вақте ки шер говро маслиҳатчии худ донист ва димна аз ин хеле ранҷида буд ки ҳама яъне корҳои ҳамун шерро маслиҳатчии худ буд гов. аз ҳамин сабаб говро ба қатл расонид. яъне ҳасад ҳа? бале, ҳасад буд. мақсад аз навиштани ин асар дар чӣ буд? чуноне ки димна ба гов яъне Шанзаба ҳасад мебарад, ин ҳам ба мисоли ҳасадбарии одамон ба яке дигар мебошад. шоир яъне ба навиштани ин асар гуфтан мехост ки инсон бояд яъне ба ҳамун дӯсти худ ҳасад набарад. хуб биёед як асари дигарро интихоб мекунем. комде ва мадан. ин асари Амири Хусрави Деҳлавӣ мебошад. хуб дар бораи образҳои достон ба мо маълумот медодед? яъне образҳои достон ки яъне қаҳрамонҳо аст. яке аз онҳо рақоса ва дигари мутриб мебошад ки онҳо ба ҳам дил доданд, аммо яъне подшоҳ розӣ намешавад ва онҳоро аз мулки худ ба дарға менамояд. яъне образҳои асосии достон комде ва мадан ва подшоҳони ду мамлакат ҳаминтар не? хеле хуб. асар бо чӣ меанҷомад?
وقتی که آنها را به هم نرساندن و شاه میخواهد فهمد که آیا عشق آنها به هم یعنی قوی و استوار است، از یکی به دیگری نامه می نویسد که یعنی مدن مرد و از نام کامدین به مدن نامه می نویسند که کامدین مرد و هر دوی آنها در آخر داستان هلاک میکردند. یعنی خبر مرگ یکدیگر را شنیده آنها نیز وفات میکنند، همینطور نه؟ مقصد از نوشتن همین اثر در چی بود؟ یعنی مقصد از نوشتن این اثر در عشق خود استوار و وفادار بودن می باشد. چون شما گفتید که در نوینت نثر کلاسیکی نام‌نویس شدید، ولی من در رویخط ادبیات شما یک چند اثرها و داستان‌هایی رو می‌بینم که با نثر معاصر و حتی نظم معاصر تعلق دارد. آیا شما اینها رو نیز خواندید؟ بله. خوب بیایید از بعدی که آسیاب باز ماند آغاز میکنیم. این اثری کیست؟ یوسف اکابیرو. قهرمان‌های اساسی اثر کی‌هایند؟ در اینجا بسیار قهرمان‌های زیادی هستند، اما به نظر من قهرمان‌های اساسی این اثر عزیز و بنفشه میباشد. عزیز و بنفشه اینها کیند؟ یعنی بنفشه در ناحیه کتابخانه‌چی میباشد، عزیز باشد در کالخاز کمز میروند. خب موضوع اساسی این اثر در چیست؟ یعنی آنها همدیگر را دوست می‌دارند و افسوس که بنفشه را در خردی با کریم گوهر بخش کرده بودند. بعد چی می شود؟ و وقتی که همین یعنی جای جالبی این اثر چنین است که وقتی که همین عزیز در یعنی بنفشه را خیلی دوست می‌دارد و یعنی وقتی که او کتابخانه‌چی است هر روز به بهانه کتاب به نزد او می‌آید و او را دیدن می‌خواهد، اما بعدتر می‌فهمد که او را با کریم گوهر بخش کردند. بعد چی می‌شود؟ بعد بنفشه یعنی کریم را با کریم خانه‌دار می‌شوند، یعنی عزیز هم به عشق خود نمی‌رسد. یعنی عزیز هم به عشق خود نمی‌رسد. میگفتید که برای چی ادیب این داستان را محض بعدی که آسیاب باز ماند نامگذاری نموده است؟ یعنی که این پسر یعنی از مادرش که وفات میکند پدرش او را گرفته یعنی به آسیا میآورد، چون که پدری اساسی خودش نبود، پدراندرش بود. گویا پدرش آسیاب داشت، پسرک در آسیاب کار میکرد و در خانه‌چه بالای آسیاب یعنی زندگی میکرد و یعنی پس از یعنی چند سال چرخ آسیاب از کار کردن باز ما و همینطور عزیز را پدراندرش به کار کالخاز فرستاند. خب مقصد ادیب از نوشتن همین اثر در چیست؟ یعنی مقصد این ادیب از نوشتن این اثر یعنی چنین باشد که عرف و عادت‌های گذشته که گوهر بخش می‌کردند، یعنی در خردی آنها را گوهر بخش می‌کردند و وقتی که آنها یعنی بزرگ می‌شدند اگر با یگان جوان دیگر هم دل می‌دادند یعنی مجبوری به همون گوهر بخش کرده خود خانه‌دار می‌کردند. یعنی مقصد از نوشتن این اثر در آن است که همین عرف و عادت‌هایی که به منفعت ما نیستند آنها رو از بین بریم، همینطور نه؟ خب تشکر زیاد. از استاد میرزا ترسونزاده یگان چیز میدونید؟ بله، شعر، داستان کدام داستان؟ پسری وطن. یعنی شما داستانی پسری وطن رو میدونید هم؟ مرحمت آن رو برای ما خوانید. پدر میزد نشستن نزد فرزند، ورقی زرینی کتاب حکمت و پند، با او میخواند درسی نوجوانی، سراسر داستانی قهرمانی. گهی از مردی فرهاد میگفت، گهی از خسروی بیداد میگفت، گهی از ضحاک ماران داستانی، گهی از جنگ آهنگر بیانی. به فرزندش پدر میگفت تکرار که این پندی مرا در گوش خود دار. در این دنیا که هر چیزی که دیدم، هر آن چیزی که از مردم شنیدم، سخن از عشق و از زنجیر بودن، ز شوری خلقی بی تقصیر بودن. شرف چیز تجاوز ناپذیر است، هر آن کس که شرف دارد کبیر است. مقدس داشت هر کس که شرف را، نبیند جبر و ظلم ناخلف را. برای بخت خندان و چنین روز، نمودم جنگ با خصم جهانسوز. به دستم بود تیغ پرتیزانی، درخشان چون چراغ زندگانی. دیاری که برای توست خندان، تو را باغی که می باید گلستان. زمینی که در آن پا می گذاری، به آن تو مهری به اندازه داری. پر از خونهای سرخند و سیاهند، به جنگی به امانی ما گواهند. فقط کشتم زدم خون ریختم من، پیاپی خاک ظالم بیختم من. تو آزادی پسر جان
تو آزاد، تو را مرغ سعادت بال بکشاد. به نفع تو روان در جوی آب است، زمین زرخیز و درخشان سحاب است. برآید مهر گر از قلب خاور، برای دیدنش چون مهری مادر. کفایه است. تشکر زیاد و ما باوری داریم که شما درباره دیگر اثرهای مطالعه نموده تا نیز انامیخ به ما معلومات داده میتوانید و امیدواریم که در آزمون فروغ صبحی دانایی اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان میکردید. تشکر زیاد. خوب تماشابینان عزیز، اینجا میرسیم به فرجام برنامه امروزه فروغ صبحی دانایی که از مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقم 45 ناحیه ورزاب پیشکش شما گردانیدیم. با تلویزیون با هوریسون بودن رو فراموش نسازید. تا برنامه‌های آینده خیر.